1477. epizodi Konji ponovo jure prikazuju rubriku Vesti u kojoj ćete saznati ko su bili najuspešniji takmičari na 4. sastanku kasača u Subotici i prvom okupljanju kasača u Adi. Sledi reportaža iz Kovina gde je istoimeni klub organizovao 29. fijakerijadu. Pogledajte kako je izgledala treća Tiska Potkovica, nacionalna izložba lipicanskih grla koja se održala u Novom Bečeju. Na kraju vidjet ćete najavu druge fijakerijade koja će se održati u Broviću kraj Obrenovca. Lajkujte i učlanite se na naš kanal, jer samo tamo konji ponovo jure. U subotu 27. juna na Subotičkom hipodromu četvrti put u sezoni, a treći u organizaciji Konjičkog kluba Bačka, trčali su najbolji kasači Srbije. Prve na stazu kročile su kobile francuske rase u nadmetanju Mercedes-Benz CLE na 2150 metara uz autostart, a do prve pobede u godini kasala je šestogoda Koraja FB, vlasništvo Dragiše Rajića iz Donje Livadice sa vozačem Branislavom Mukićem sa Palića. Za ćerkom Marsanera i Soraje Damos kroz cilj prolaze Žani Royal i Mirko Oračić, Žuaz Mažik i Milan Tasić, dok je četvrta Žava de Lumoa sa Markom Gajićem. Vreme po kilometru pobednice Koraje FB minut 17:07. U nadmetanju Mercedes-Benz CLA na 1609 metara uz autostart nastupili su trogodi i stariji predstavnici domaćeg odgoja sa zaradom do 1200 bodova. Posle prošlogodišnje dve pobede do prve u novoj sezoni stiže četvorogodi sin Antonija B i MT Hičiti Makarije, vlasništvo firme Dedijer i Farmer iz Beograda sa Draganom Petrovićem na slukama. Kao drugi kroz cilj prošao je Ringo Star sa Ivanom Vukovim, treći Behu Stravinski Atej Boris Kečenovića, četvrti Mistral CS i Dragan Filipović. Vreme Makarija, koga trenira Marko Petrović, minut 18:01. Jedna od dve trke dana bilo je tradicionalno nadmetanje na 1609 metara rezervisano za naša najbrža grla, Subotička milja. Nagradni fond trke 200.000 dinara. Prvi šans opravdao je očekivanja, pa su tako kao prvi kroz cilj prošli Somborci, sedmogoda Deliša Zgar, štale Dream Catcher i porodice Jokić i njen trener na sulkama Vladimir Pribić. Drugo mesto pripalo je drugom favoritu nadmetanja Igoru De Vriju, koga je vozio Boris Kečenović, treći su Dominio BI i Dejan Katrnić, a četvrti Dominus Fas i Branislav Mukić. Pobednica Deliša Zgar, inače potomak Fader Patrika i Nakitast, trčala je u vremenu novog rekorda Subotičke milje, minut 13:0 po kilometru. U trci Mercedes-Benz GLC videli smo na delu trogoda i starija grla domaćeg odgoja sa zaradom do 3500 bodova na stazi dugoj 1609 metara. Triumfalna znamenja pripala su treći put u sezoni u četvrtom nastupu ljubimcu Ivane Bajičić iz Selevca, petogodom Cvetku, koga je subotičkim trkalištem provezao Vladan Popović. Iza sina Zafrana i Cool Girl Lady ostaju Aragorn i Vladimir Pribić, Elisa sa Peterom Zadelom i Glenn Miller AT sa Borisom Kečenovićem. Vreme Cvetka, koga trenira Selevčanin Srđan Novaković, minut 15:06. U polubrzoj trci namenjenoj trogodnim i starijim grlima sa zaradom do 15.000 bodova pod nazivom Mercedes-Benz GLE viđena je pobeda prva u petom ovogodišnjem nastupu petogodog Top Timoka. Grla čiji je vlasnik Mićo Radmanović iz Crvenke, a na čijim sulkama beše Andor Vereb. Kao drugi na 1609 metara trku je priveo kraju Armani B sa Borisom Novićem, treći su Stanley i Dejan Petrović, a četvrti Not So Fast i Bojan Marjanović. Vreme pobednika Top Timoka, koji je od Top Billinga i Tail Vo, minut 15:06.
U najskupljoj trci do sadašnjeg dijela sezone na severu Bačke, Mercedes-Benz kupu na stazi dugoj 2140 metara u start iz okreta nadgornjavalo su se trogode i starija grla domaćeg odgoja, nagradni fond $500.000, a posle dva druga mesta u ovom nadmetanju prošle i predprošle sezone do trijumfa i to prvog u 2026. jurio je osmogodi predstavnik vršačke porodice Grujić, Geronimo SG. Iza sina Fast Fota i Grućone, koga je vozio Saša Grujić, drugi je Lucky the Saiyan sa Peterom Zadelom, treći je Rembrandt i Milan Tasić, a četvrti Amadeus Rajan sa Draganom Petrovićem. Vreme slavodobitnika Geronima SG minut 16 sa 3, prosečno po kilometru na 2160 metara. Na ponos i diku vlasnika i trenera Jovane i majstora vožnje Saše Grujića. Pred vidovdansko susretanje kasača u Subotici zatvoreno je trkom Mercedes-Benz E-klasa u kojoj su se našla trogoda i starija grla domaćeg odgoja sa zaradom do 400 bodova na stazi dužine 1609 metara. Prvu pobedu u karijeri ostvario je trogodi sin Quattr Juiea i Patriote Panda Game sa vlasnikom i trenerom na sulkama Draženom Šarčevićem, kome je ovo takođe premijerno prvo mesto na poziciji vozača. Drugi kroz cilj proći će Grete RD i Branislav Mukić, treći su Leo Donori i Boris Nović, a četvrti Siner i Andor Vereb. Vreme po kilometru Panda Game-a minut 18 sa 5, dovoljno za treći plac u 2026. U nedelju 5. jula konjički klub Halas Jožev prvi put u sezoni ugostio je najbolje kasače naše zemlje. Dan je brojao 7 trka uz ukopan nagradni fond od $900.000. Prvi na Ađansku stazu kročili su trogodi i stariji kasači domaćeg odgoja oždrebljeni u Srbiji sa zaradom do 250 bodova, a na 2100 metara do prve pobede u karijeri trčao je četvorogodi Sibelius AT, vlasništvo Stefana Čonića iz Sombora sa vozačem Borisom Kečenovićem. Iza sina Olimeda iz Telesisu, koga trenira Subotičanka Monika Kečenović, ostali su Ferrari sa Milanom Živkovićem, Nivela the Saiyan sa Milošem Kovačevićem te Ivan Zamorano AT sa Mirkom Oračićem. Vreme pobednika Sibeliusa minut 17 sa 8. U nadmetanju Šafranj Ko Subotica nastupila su trogoda i starija grla domaćeg odgoja oždrebljena na teritoriji Srbije sa zaradom do 700 bodova. Prvi put u karijeri na pobedničkom postolju našao se četvorogodi Siner, uzdanica Somborca Marka Jozića, koga trenira najbolji trener Srbije u posljednje 2 sezone, Aleksandar Dimitrijević iz Subotice. Sineru i njegovom vozaču Andoru Verebu u leđa su gledali Sauron i Vladan Popović, Igor DB sa Josipom Ilovcem, dok je četvrti Iluzio sa Milanom Tasićem. Vreme pobednika Sinera, potomka Dr. Šugara i Idril Babe, minut 20 sa 6 po kilometru na 2100 metara. U središtu pažnje trke Cvitko Team Group MOL na 2100 metara bili su trogodi i stariji kasači domaćeg odgoja, a među grlima koja su oždrebljena u našoj zemlji do druge pobede u 2026. kasala je petogoda Varena, vlasništvo Alekseja i Lene Dimitrijević iz Subotice, još jedno grlo koje trenira Aleksandar Dimitrijević. Na Vareninim sulkama bio je Andor Vereb, kome ovo beše 5. trijumfalna vožnja u sezoni. Drugo mesto pripalo je Darcy SG i Saši Grujiću, treći Apsolut sa Jovanom Popinom, a četvrti Stravinski AT sa Borisom Kečenovićem. Vreme kćeri Conway Boka i Virne Lizi Varene minut 20 sa 5, prosečno po kilometru. Četvrto nadmetanje Adanko Nature Well Health Ada bilo je upriličeno za pripadnike takozvane polubrze partije, a u konkurenciji trogodih i starijih kasača sa zaradom do 15.000 bodova kao prvi stazu od 2100 metara apsolvirao je prošlogodišnji osvajač derbija Lucky the Saiyan sa Brankom Skenderovićem. Iza petogodog sina francuskog para Olimed Tel de Faverol plasman su izborili Sinatra AT sa Borisom Kečenovićem, Fani i Milan Tasić i Filip Šek sa Draganom Đuričićem. Lucky the Saiyan vlasnika Miljana Stantića iz Subotice minut 18 sa 0, dovoljno za prvu pobedu u sezoni, a šestu diljem naših staza konja koji jure. U trci grada Ade svoje umeće prikazali su najbrži kasači Srbije, a trijumfalna znamenja pripala su drugi put u sezoni 10-togodom
Nemcu Joan Lepanu, vlasništvo firme Dedijer i Farmer iz Beograda sa trenerom na sulkama Bojanom Marjanovićem. U trci dugoj 2100 metara uz nagradni fond od 150.000 dinara, drugi kroz cilj prolazi Igor De Vries sa Borisom Kečenovićem. Treće mesto pripalo je Stenu Gecu, AD i Branku Skenderoviću, a četvrto Katulo Džetu sa Vladimirom Bribićem. Vreme slavodobitnika Joan Lepana, koji je od Expa B i Pine Spirit, minut 16 sa 2 po kilometru. Najbrže vreme prvog sastanka kasača u Adi. U trci dana, prvom klasiku za četvorogoda grla domaćeg odgoja, probnom derbiju, nastupilo je 11 kasača, a start cilj trijumf ostvario je predstavnik porodica Tošić i Đorđević iz Donje Livadice, Interconnection sa Novicom Đorđevićem na sulkama. Nagradni fond trke iznosio je 250.000 dinara, a stazom dužine od 2100 metara sin Quattro Juilea i Itake jurio je u prosečnom vremenu minut 18 sa 2. Drugoplasirano u probnom derbiju beše Mighty the Science sa Milošem Kovačevićem, treći su Iva P i Zoran Petrović, četvrta Dalida Bull, JMH i Dejan Petrović, dok je peta Ad Astra sa Goranom Stamenkovićem. Prvo ađansko susretanje u 2026. zatvoreno je trkom Satex Ada, trkom trogodih i starih kasača domaćeg odgoja oždrebljenih u Srbiji sa zaradom do 3500 bodova na 2100 metara. Prvo mesto četvrti put u sezoni osvojio je petogodi Cvetko Ivane Bajčić iz Selevca sa vozačem Vladanom Popovićem. Drugi je Casino Star sa Branislavom Mukićem, a treći Mitro sa Zoranom Petrovićem. Sina Zafrane i Cool Girl Lady Cvetko, koga trenira Selevčanin Srđan Novaković, kasao je minut 17 sa 9 po kilometru. 99. srpski kasački derbi u Adi na programu je 23. avgusta. Pomeranje termina Fijakerijade u Kovinu iz jula u jun pokazalo se kao pun pogodak. Mnogo prijatniji vremenski uslovi privukli su i više publike i takmičara. Program je kao i svake godine bio bogat i sadržajan, od jednoprega do višeprega. U središtu pažnje bilo je 7. izdanje memorijala Mikana Papovića, legende i utemeljivača konjičkog kluba Kovin. Prvi su nastupili jednoprezi, a treće mesto u konkurenciji Pastuva osvojio je maestozo Vera Andrije Petronijevića iz Velike Ivanče, inače člana udruženja Pružatovac. Nagrade su predavale Staša i Dunja Papović. Drugo mesto zauzeo je Pluto Ema Radeta Mihajlova, štala Mihajlov iz Starčeva. Pobedio je 269 maestoza Zora Save Mihajlova, člana konjičkog kluba Obrež. U konkurenciji Kobila treća je bila Mara Borislava Vukjelića, člana konjičkog kluba Podunavlje Balta iz Starih Banovaca. Stepenik više na pobedničkom postolju popela se Batosta Bogdana Miljkovića, Vukilićevog klupskog druga. Pobedila je zvezda Aleksandra Jelića, štala Jelić iz Kaća.
konkurenciji ponija drugi je bio Ivan Kovačević iz Gaja. A pobedio je Darko Varga iz Kikinde sa Rambom i Rubi. U kategoriji dvopreg mlada grla treće mesto zauzeli su favori Drava i Zora Ivana Marjanova, člana konjičkog kluba Pančevac. Pehare je predavao predsednik kluba domaćina Srđan Papović. Na drugo mesto plasirali su se favori Kanisa i Batosta Bogdana Miljkovića iz Starih Banovaca. Pobedili su Siglavi Sajka i Sajka Marka Bogdanovića, člana konjičkog kluba Maestozo iz Boževca. U kategoriji dvopreg zrela grla vozila sa kočnicama treći je bio Andrija Petronijević, član udruženja Pružatovac koji je provezao Maestozo Veru i Janju. Na drugo mesto plasirao se njegov kolega iz udruženja Lazar Tanasković koji je proterao Jadrana i Cicu. Pobedio je Dušan Živančević, član konjičkog kluba Dobanovački Sersan, na drugom kraju kajasa dve kanise. Vozači su pored pehara dobijali i džak hrane za konje Energo Horse firme Gebi iz Čantavira. U kategoriji dvopreg zrela grla vozila bez kočnica treći je bio Živica Pejački iz konjičkog kluba Borčanac sa Maestozom i Conversano Zorom. Na drugo mesto plasirala se zaprega Uroša Cvrkalja, člana konjičkog kluba Podunavac iz Belegiša, grla Drava i Neretva. Pobedila je zaprega Aleksandra Jelića iz Kaća. Na drugom kraju kajasa bile su Vranice, Zora i Zvezda. U konkurenciji dece vozača osvojio je Lazar Ćirić, član konjičkog kluba Mladost iz Omoljice. Drugi beše Todor Milašinov, član konjičkog kluba Keveriš iz Pavliša. Pobedio je Ivan Kovačević, član konjičkog kluba Pančevac, koji je proterao Conversano Veru i Batostu. Treće mesto u tropregu osvojio je Rade Mihajlov iz Starčeva, koji je upregao Avalu, Fifu i Pluto Emu. Stepenik više popela se zaprega Marka Jovanova, člana konjičkog kluba Mramor iz Mramorka, sa dve Lipice i Batostom.
Pobedio je troprek Bogdana Miljkovića iz Starih Banovaca, koji je provezao Maru, Batostu i Veru. Pehare je predavao Ivan Šalipur. U 7. memorijalu Mikana Papovića kategorija četvoropreg treća je bila talentovana Natalija Petrović iz udruženja Pružatovac, koja je provezla maestozo Veru, Janju, Jadrana i Cicu. Drugi je bio Milovan Milin iz udruženja Dolovački lipicaner. On je proterao Emu, Batostu i 2 lipice. Pobedio je Bogdan Miljković, koji je grlima iz troprega pridodao Favorika Nisu. Konačno u višepregu pobedio je Marko Jovanov, član konjičkog kluba Dream Team, koji je zajedno sa prijateljima upregao 5 lipicanera. Pehar je predao Nikola Poznan. Tako beše u pitomom Kovinu. Kao i svake godine, organizatori su zaslužili čistu desetku. Nema uzbudljivijih dana u Novom Bečeju od onih pred sam početak leta, kada ovdašnji živalj te putnici namernici čekaju da Tisa procveta. Posljednjih godina, međutim, u ovo banatsko mesto pristignu i oni koji, osim čarolija majke prirode, neizmerno vole blistave, gizdave lipicanske hatove, te tako dođu na Tisku potkovicu, manifestaciju kojoj su bila dovoljna, evo tek 3 izdanja, pa da se o njoj nadaleko čuje, baš kao da je sam Tiski cvet u pitanju. I ove 2026. domaćin izložbe konja lipicanske rase bila je novobečejska kompanija Agro Iličić. Osim dvostrukog apsolutnog šampiona Tiske potkovice 305 Neapolitano Drave 6, ocenjeno je još 73 grla, podeljenih u 11 kategorija, a sportsku pravdu delile su međunarodne liv sudije iz Hrvatske, magistar Ivica Mandić i dr. Nidal Korabi, te diplomirani inženjer Brankica Kozomora u ime glavne odgajivačke organizacije Novi Sad. Kada su u pitanju jednogoda i dvogoda muška grla, među 8 prijavljenih, 3. mesto pripalo je Jarlingu maestozo Drini 5, vlasnika Davida Barbula iz Novog Bečeja. Stepenik više isprednjačio je dvogodi predstavnik Miloša Plavšića iz Dobanovaca, maestozo Krabe 12, dok je prvo mesto zaslužio 392 maestozo Batosta 1, dvogorac Gorana Lazića iz komšijskog mesta Kumane. Šampionskim znamenjem u kategoriji jednogodih i dvogodih muških grla ovenčan je 379 Konverzano Vera 11, lipicaner star 2 godine, Nadice Bokinac iz Farkaždina. Nagrade je predavala direktorka kompanije Agro Beans iz Novog Sada, Dušica Kovačević.
Među 4 ženska grla starosti od 1 godine trećim mestom nagrađena je trompeta Marka Zakića iz Zrenjanina, drugim Kaprica, koju je iz Novog Miloševa u Novi Bečej doveo Ivan Gruin, a prvim Vera Kaćanina Duška Devića. Šampionski trofej uručen je Branislavu Saviću iz Deronja, koji je pred sudije izveo batostu. A sada ćemo zamoliti da pretpostavljam napravi jedan počasni krug. U konkurenciji 6 ženskih grla starosti od 2 godine na poziciji broj 3 našla se 477 Gajetana 35 Miloša Stojanova iz Kikinde. Korak dalje iskoračila je 412 Gajetana 32 Staparca Davida Aperlića, dok je prvo mesto osvojila mlada nada Slobodana Stefanova iz Farkaždina 458 Kanisa 23. Na posledku šampionka kategorije postala je Kanisa, vlasništvo Gabora Časara iz Horgoša. Među ždrebcima, grlima starim 3 leta, bronzanim odličijem zakićen je 325 Siglavi Gajetana 5 Nikole Smiljanića iz Rivice. Drugoplasirano grlo 353 Pluto Veru 2 imao je Duško Dević iz Kaća, dok će još jedan predstavnik Rivice 276 Siglavi Jadranka 2 Pere Petričevića osvojiti prvo mesto. Najbolji ždrebac, šampion kategorije u Novi Bečej, stigao je iz Srema. Beše to 254 Maestozo Mara 2, vlasništvo Stejan Ovčanina Ilije Mirkovića. Omica je bilo 7, a ocenama dovoljnim za treće mesto sudije su ocenile 260 Gajetanu 18 Milana Šušnjara iz Rume. Drugoplasirana trogotka jeste 253 Kaprica 3 Ivana Janića iz Bačke Palanke, a prvoplasirana ona koju je novobečejskoj publici prikazao Nemanja Lazić iz Stojanovaca 259 Mara 4. Šampionsko znamenje u kategoriji ženska grla starosti od 3 godine odlazi u Inđiju, a zaslužila ga je 258 Gajetana 17 vlasnika Bogdana Tunića. Među muškim grlima lipicanske rase starosti od 4 do 5 godina, njih 5, treći je petogodi 340 Tulipan Zenta 20-1 Staparca Đurice Đurišića. Drugo mesto osvaja četvorogodi 209 Maestozo Alegra 1 Ivana Kubeta iz Bočara. Prvoplasirani je predstavnik Laćarka i Duleta Svilokosa, petogodac 145 Konverzano Madar, a za šampionsko grlo kategorije proglašen je još jedan petogodac 124 Konverzano Kanisa 2 Kaćanina Aleksandra Stajića. Rođeno 26. aprila 2021. godine. Ocenjena su i ženska grla starosti od 4 do 5 godina, a od 10 lipicanki na trećoj poziciji našla se petogoda 268 Krabe 13 Doba Novčanina Miloša Plavšića. Za drugo mesto izborila se godinu mlađa 184 Gajetana 13 Milana Bajčeva iz Stapara, a za prvo petogotka Žikice Čikoša iz Batajnice 133 Mara 2. Najzad šampionka je postala 144 Drava 10 grlo od 5 leta koju je na Tisku Potkovicu iz Banatskog Velikog sela doveo Borislav Pećanac. Prvi je čestitao predstavnik Novobečejskog kulturno-umetničkog društva Bećarac Miloš Aćimović. Viđena su i ocenjena i šestorica pastuva starosti od 6 do 10 godina. Treću nagradu osvojit će šestogodi 79 Favori Visla 2 Tamare Popov iz Sivca. Drugu devetogodi 133 Favori Gajetana 11 Žikice Čikoša iz Batajnice.
a prvu 2 leta mlađi 331 Conversano Lipica 25 Đurice Andrića iz Klenka. Šampionsko znamenje kategorije pripašće dvostrukom osvajaču Tiske Potkovice 305 Neapolitano Dravi 6, sedmogodom lepotanu Jovana Obradova iz Inđije. Triumfalna znamenja uručio je docent dr. Miloš Knežev sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Najviše grla lipicanske rase, 16, ocenjeno je u kategoriji kobile starosti od 6 do 10 godina. Na treće mesto postavljena je šestogoda 93 Drava 7, Dragomira Jocića iz Turije. Na drugo, godinu starija 304 Drava 3, Uroša Milinkovića iz Dobanovaca. A na prvo još jedna šestogotka, 74 Kanisa 4, koju je iz Dolova pred sudije izveo Nikola Trbenčin. I šampionsko znamenje pripalo je šestogotki 30 Veri 4, kojoj je društvo pravila njena Marta na ponos i diku Davida Bubulja iz Bačke Palanke. Među pastuvima starijim od 10 leta drugoplasiran beše 11-godi 200 Neapolitano Batosta 7 Bačko Palančanina Vlajka Topalova. Prvo mesto zaslužit će 13-godi 55 Conversano Tais 1 Milorada Reljina iz Kikinde, a šampionski trofej još jedan pastuv koji ima 13 godina 79 Conversano Drava 14 Nadice Bokinac iz Farkaždina. Poslednje uoči finalnog ocenjivanja pred sudije su izašle kobile čija je starost veća od 10 godina. Priznanje za drugo mesto uručeno je Ivanu Duraću iz Laćarka, koji je po terenu Agro Iličića proveo 11-godu 8 Gajetanu 6. Prva je godinu starija 3 Drava 7 Jovana Obradova iz Inđije, a šampionka predstavnica Stapara 152 Storija 1, kobila koja ima 15 godina, a vlasništvo je Milana Bajčeva. Priznanje je predavao u ime Udruženja odgajivača lipicanske rase konja Srbije Vjekoslav Papadopolo. Za nekih 15 minuta U završnim odmeravanjima kvalitete grla lipicanske rase za najbolje mlado muško grlo izabran je trogodi 254 Maestoso Mara 2 Ilije Mirkovića iz Stojanovaca. Priznanje je darovao međunarodni liv sudija iz Zagreba dr. Nidal Korabi, dok je najbolje zrelo, ujedno i šampion među muškim grlima, sedmogodi ponos Jovana Obradova iz Inđije 305 Neapolitano Drava 6. Trofeje je podelio prvi čovek udruženja Tiska Potkovica iz Novog Bečeja Rada Požunić. Najbolje mlado žensko grlo jeste dvogoda Kanisa, koju je iz Horgoša u Novi Bečej doveo Gabor Časar. Pehare predaje diplomirani inženjer Brankica Kozomora u ime glavne odgajivačke organizacije iz Novog Sada. kandidatkinja među zrelim ženskim grlima. Da bi priznanja za najbolju zrelu, a zatim i za šampionku među kobilama zaslužila šestogoda 30 Vera 4 Dika Bačko Palančanina Davida Bubulja. Prvi će čestitati i nagrade podeliti međunarodni liv sudija iz Đakova magistar Ivica Mandić. U finalnom nadgornjavanju za trofej namenjen apsolutnom šampionu treće Tiske Potkovice, nijanse su odlučile da taj trofej treći put osvoji sedmogodi sin Đakovačkog 230 Neapolitano Mare 51 povlaka 3 i 93 Drave 8 Ergele Kelebija 305 Neapolitano Drava 6. Grlo koje je odgojio Zrenjaninac Vojislav Graor, a u vlasništvu je Jovana Obradova iz Inđije. Triplom krunom lipicanske prima violine porodice Obradov pala je zavesa na treću Tisku Potkovicu u Novom Bečeju. Organizatori su ovoga puta zaslužili ocenu veću od 10.
Zlatno zaprežno pravilo u zemlji Srbiji glasi: što je veći broj fijakerijada na kojima učestvuješ, to će više takmičara biti na tvojoj fijakerijadi. Ispoštuj me i ispoštovaću te. Nikola Petrović iz Brovića kod Obrenovca jedan je od takmičara koji posećuje veoma veliki broj fijakerijada. Zato se, kada je odlučio da zajedno sa kolegama iz konjičkog kluba Obrenovac prošle godine napravi prvu smotru fijakera u Broviću, sabrala sila vozača, konja i fijakera. Prva brovićka fijakerijada bila je zaista pun pogodak. Veliki broj gledalaca i sjajan odziv takmičara, čak 83 zaprege ukupno, a broj bi verovatno premašio 100 da kiša u drugom delu takmičenja nije pokvarila ugođaj. Poseban začin te fijakerijade bila je nagrada za prvo mesto u dvopregu, Ganz novi klima uređaj koji će čekati pobednika i ove godine na drugoj fijakerijadi koja će se održati 2. avgusta na Svetog proroka Iliju i Lindan. Od 10 časova do 12:30 bit će skup učesnika, prijava takmičara i doručak. U 13 časova svečani defile i otvaranje fijakerijade. Zatim će se utakmicama preciznosti predstaviti seniori i juniori u dvopregu te seniori u četvoropregu. U revijalnom delu programa vidjet ćemo decu vozače i zaprege sa mladim konjima, dvopreg sa zrelim grlima i četvoropreg, poni zaprege, kave pijenove, frizice i ostale rase. Po završetku takmičenja za sve učesnike i goste obezbeđena je svečana večera i druženje uz živu muziku. I naravno, konjarske priče do duboko u noć. Zato zapamtite i nikako nemojte propustiti 2. avgust na Ilindan, Brović, jer gostoprimstvo domaćina je bez premca. U to smo se uverili lično prošle godine. A sva je prilika da će ovogodišnja fijakerijada nadmašiti prošlogodišnju. Živi bili pa vidjeli.